Apa? Ada. Pelan-pelan deh. Si. Si tak akan duduk balik. Tunggu siap. Hamaningkong is one night ulit terpang na kamunta ka department bukun head hamtam na kanyang office yung DC office with Bhoi. Hakabang da approach yung office kaban Pynlong ya kini ka mock drill on dam safety hamtam yung katong stage 1 high quality project. The main objective ko mangitip hi kini ka dam kala adi ka dam kabala commission no 1965. As part of the mandate papupi na Ministry of Jal Shakti nanta ka CA ni dan kaman conduct ya ka mock drill pre-monsoon hamtam ay badi halor jo kadam safety on that context tidak perlu ini mock drill hakaba ka scenario pelong bengi dan ini ka control flood release from the dam as per the guideline ka bagi follow guideline for release of the water from the main dam ka godam hote for Umiang. Ketika dam hutai hi kubang isutu ketika artificial lake ya kaba misturi ko for power generation but at the same time you ketika structure kubang control the flood when there is a flood we control it for the release downstream kanundan tan ka damage that is where we put the structures in that control manner for releasing of water kata ketika ketika waktu kebangilan mentapat kebangi involved lang ya borok stakeholders keba ningkong ni kumki dam owners kita kadubatan hong fajan wa di halo jo kata pat ni hap hi ban intimate lingba kini ki bon ki lat kumka kuwe ke dia lingba ku WhatsApp group kebangi don ni kilang masnong haki downstream borok ni penpau ya kata kajing pentip jongi lingba ku WhatsApp. Secondly, lebih penting bagi department bagi seni umno bagi ni tu alam ni ki snong ki thau kan don kata kajing pelakum kanang bagi beriu kan tur syawat yo kadar kono kajing jai kita ki beriu di halo juga kata apa pendangilan dan lek unta di kani snong hang ni po dan kategori ke center ke bagi identify kumka snong ke ba ningkong ya kita ya ka impact hadir bagi release ya kani ka